Noted but no thank you. Din ir-risposta li Prim Ministru Joseph Muscat qed jagħti lill-Unjoni Ewropea wara li 90% tal-MPs ivvutaw kontra l-beħ taċ-ċittadinanza Maltija. Noted but no thank you. U waqt li l-aħbarijiet kollha mhux biss dawk lokali iżda dawk Ewropej u internazzjonali huma dominati b'dak li qalet l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-beħ taċ-ċittadinanza u waqt li l-imsieba soċjali kollha li fil-General Workers Union qegħdin jitkellmu dwar l-impatt ħażin li l-iskema se jkollha fuq in-negozji Maltin, il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kienet jindirizza lill-attivisti laburisti fil-Fgura għażel li ma jidħolx fid-dettalji dwar skema li ħareġ biha hu stess. Dwar il-programm ta' ċittadinanza u minix ħankun qiegħed nidħol f'ħafna dettalji. Waqt id-diskors tiegħu Joseph Muscat qal li ħanota ta' dak li qalet l-Unjoni Ewropea, iżda ma jħoss li hemm problema għaliex konvent li l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza suċċess. Għall-appell tal-kap tal-Oppożizzjoni biex jagħti każ il-vot qawwi tal-Parlament Ewropew, il-Prim Ministru iġeb biss bil-frażi ħares lejn il-vot elettorali mingħajr ma l-ebda rikonoxximent tal-vot li ttieħed nhar il-ħamis. Dan minkejja li l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza Maltija ma kienitx imniżda fil-programm elettorali. Araw ftakru il-vot tal-Parlament Ewropew. Naħseb it-tweġiba tal-poplu hija lil dawn in-nies araw u ftakru ir-riżultat elettorali. Fil-Fgura l-Prim Ministru baqa' jinsisti li bqaddej bl-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza Maltija, dan minkejja li l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Viviane Reding qalet b'mod ċar li l-beħ taċ-ċittadinanza nazzjonali ifisser beħ taċ-ċittadinanza Ewropea u għalhekk kull pajjiż għandu jkun konxju tat-deċiżjonijiet li jieħu. The Commission nevertheless expects from the Member States that they act in full awareness of the consequence of their decisions, should lead Member States to take account of the impact of decisions they take in the field of nationalities on other Member States and on the Union as a whole. And that is why the Commission follows any developments concerning the citizenship in the Member States very narrowly. Kienu biss 6 MPs tal-Partit Soċjalista Ewropew li l-Partit Laburista jifforma parti minnu fosthom l-4 MPs Laburisti Maltin li vvutaw favur il-beħ taċ-ċittadinanza Maltija. Iżda l-ħadd filgħodu Muscat għażel li jirringrazzja lis-Soċjalisti, jiġifieri li ż-żewġ MPs l-oħra minn total ta' 184 li vvutaw favur l-iskema ta' Muscat. Nirringrazzja lill-Grupp Soċjalista Ewropew illi femna u ħadem magħna u iva ivvota magħna sabiex ir-referenza għal Malta titneħħa. Muscat mar oltre minn hekk u saħaq li Malta se tkun mudell Ewropew, dikjarazzjoni li waslet l-għada li tħabbar li l-Unjoni Ewropea bdiet investigazzjoni legali dwar l-iskema tal-Gvern Malti. Waqt l-attività tal-ħadd kellem ukoll il-kandidat tal-Partit Laburista tal-Parlament Ewropew Clint Camilleri li baqa' jinsisti li dan hu gvern li jisma'. Dan huwa gvern li jisma'. Però dan huwa gvern li wara li jkun sema jiddeċiedi u jatwa. U għalkemm kliem il-Prim Ministru kien noted but no thank you, il-Ministru Manuel Mallija li wkoll indirizza l-attivisti laburisti qal li dan mhuwiex gvern superf. Aħna vera partit illi maħniex arroganti, maħniex supervi. Noted but no thank you. Therese Bonnici għal Net News mill-Fgura.